Ti ori ko te aumi I ka rewa atu rā ki te waro unanga ki ngā tini ai tua kua nui atu rā ki te pō. Ti ori o rā. Tēnei rā, te tūngau o te pati manawa kia tātau ki te kaupapa tangata I te nuku o te wenua puta noa tēnā koutou. Nau mai rā ki te kupu o te uru e tūnei. E pāpao atu nei kia koutou. E tuku atu nei ko te wāanga ki ngā pūrongo e wā a Te Reo o te uru o tēnei wiki. Nā runga I tērā e tewi e kia tīmata ke I tā tātou nei pūrongo tuatai. Ko Tuinga te ingoa. E ko tuitui tanga tēnei, ara I tētehi wāhi, me ona ua take, hei wāhi noo, e wāhi ui, e wāhi wānanga, e wāhi kaitahi, ana mo te unga kairoto I te riu o te roe o whanganui. Nā runga I tērā, Anei naka te pūrongo. Nau mai ki te Tuinga, e wā I tiritahi tēnei mō ngā pakihi Māori, e wā I oki kia maitai wānanga oki ngā ropu pakihi ki Whanganui. Koe nei ngā ruma e wā te ana, ei mai, ei ui, ei wāngai I ngā manu iri, ko te whakapanaungatanga te take. The main purpose for the space is so that our Māori businesses are able to come here, share ideas, and have a place to work. Everybody's been used to working from home, but some have come back and said, well, we want to get out of home now and we don't want to be distracted by the chores of home. Home's home. And some of them are coming back, small to medium businesses, wanting a space where they're able to come, sit and also do their mahi. So I think it's a place in Whanganui where Māori business can, come along, collaborate, but also share, what they're doing with their businesses. It's also a place where we can gather and get some networks going as well. That's something that we never really had, like a tūranga waiwai here within the township as such. E tautoko tia ana tēnei kaupapa e te puni kōkiri kia maitai ai te rāngai pakihi. To see the collaboration of Whanganui partners, Te Manu Arataki and the likes, it's great to see that the coming together of organisations that support the benefit of Māori businesses and the community as a whole, which is one of the reasons why Te Puni Kōkiri likes to be a part of and partner and support places like Te Manu Arataki. They do a lot of amazing work to support our Māori businesses in the community. They also do a lot of work to support other Māori businesses that sit outside of Whanganui. So they're always happy to collaborate and we're always happy to collaborate and partner too. Now we've got a space dedicated towards Te Manu Arataki, towards Māori business, where people can come in and know where we are and get some services, ask for some help and just network and have an opportunity to talk with like-minded people. Kei te rangona te wairua pai me te manaakitanga. Just coming in the door, the āhua hits you straight away. You can feel that it's a place that's welcoming, that people want to come to. And what I like about this is it's like collaboration upon collaboration, because the space is to support Māori businesses and there's collaborations going on even from the artwork that you see on the walls, Māori businesses, so it's a Māori business supporting a Māori business, so those sorts of things we're good at, and we always make sure that we include our wider whānau when we're doing those sorts of things. The fact that we now have a presence here, I hope that it can only allow other Māori businesses to see that and to thrive as well. To be able to come along and, just be able to have a space where they can sit down, bring their clients in, have a nice space where they can actually think about their business and focus on their business too. It's an awesome space, and, I'm really proud of what we've achieved. All the mahi that has gone in. It's been a long process and it always started as a dream, but now it's a reality here tonight and the opportunity to just share it with the community as well. So we're really proud of what we've done today. Ko te Manu Arataki e tuitui ana te rāngai pakihi. Te tuinga ngā wakaro, te tuinga ngā pakihi Māori, te tuinga te tangata. Iriwere rerukura, Te Reo o te uru. Tēnā koe e ruera rerekura, te au rapa mai nei ngā kōrero mo tēnei o ngā tino pūrongo.
Me te rangatira nui o te makaro, rangatira nui o te makaro, o ngā kai whakahaere, no rātou tēnei kaupapa, arā ki Ngāi Tahu, ana ki toa rauemi, ki tū mai ko tētehi puna ware kotahi, ei wāhi ui ma te katoa. He manaaki i tētehi e tautoko i tētehi, nā roto i ngā kaupapa o te pakihi, ka tai te wakaro nui, matua nui ko tērā, nō reira kei konei e mi ia ke ana. Ko ia tēnei ko te kupu o te uru tonu. Anei tātātou nei pūrongo tua rua. O tia no ko te wāanga ki te maitoranga pū a kauni e rā aro e mō whanganui. Ko ia tēnei ko te tangata ko DC Harding tōna ingoa. E uri eke mai ai te waipaunamu ara no Ngāi Tahu. Ko ia na e te uri Māori o tia no kei te takiwa o whanganui e wai atu ana ara ki no o mai hei kai kauni era o tia no ai koro matua rānei. Nā runga i tērā anei rā ko te pūrongo tonu. Ko ia te tangata Māori anake e whakataetai ana mo te koro matuatanga o Wanganui ai kai kauni ira oki. Ko maunga te retomanga, ko rākuri te awa, no kaitoa huri te hapu, no tuahiwi te marae, no kaitahu te iwi, ko DC Harding toku ingoa. Ko tana aro a ki te tangata te take e tuana aia mo taua tūranga. I love working with others. I love working in collaboration with others for the higher and best good, really. And so my aspiration to high office has only ever been around service. And everything I've done in my career has been around service and curiosity. Ko te āpai i te o ngā rangatai me te anga ware au e te i o ngā take nui ki aia. When I look around our city and I see our youth, hanging out at Majestic Square doing nothing, or the ram raids that are happening around the country, I'm concerned that systems that council don't reach into need to be fixed, education being one of those. But I think we can do something at a local level to create spaces where innovative education can occur outside of the general curriculum for our youth, and also tie that into the well-being of the home. Because what we know that when whānau have warm, safe homes, it removes barriers. Ko te ture au mo tōna iwi o Ngāi Tahu, tētahi tauira kia no te Māori ki te tēpū ai kanoi mo te iwi Māori. Recently, Ngāi Tahu had their third reading at Parliament around the relationship between Environment Canterbury and the iwi. I would love to see that here, to create legislation that ensures that from now on, iwi will have a place at the table. And being of Ngāi Tahu, I tell you what, when I heard the third reading had passed, the tears that streamed down my face, because it means that my people will always have a voice moving forward. And I would love to see that happen here in Wanganui, and I'd definitely be keen to work with iwi to ensure that happens. I te mea, kaore no aia kia eke ki te wā te kautau te paake, e wakaaro au ana ki te kauni ira. Having a younger perspective, having travelled a bit as a younger person, having worked outside of Wanganui as a younger person and seeing how things are working, I believe I can bring those fresh perspectives, and to bring the age of the council down a bit, I think it's a great thing. It's very important for anyone who has their own whakaaro or who wants to see their city progress, their town, their district progress, to get involved and be a part of that democratic process. Me tana kōrero aki ki ngā kaipōti Māori ki te tuku pōti. Iriwere rerikura, Te Reo o te uru. Tēnā koe DC, na ko koe tēnei, ikaka nei, māia nei, manonga piharau nei. Ki te wai atu i tēnei huarahi, ara ki te kauni era, hei painga mo te nui. Hei painga mo a tātou mātua,
a tātou rangata i no oki. E kōrero ana koe mo te anga ware, nā te no o ware, take ware, ngā take ware o nei rā, kāinga kore tanga me rā mea, nō reira tēnā koe. Ko te tūmana ko ia, ka tutuku ia koe o wawata, ka mana o kupu, o ti anō ka puta mai rā ko ngā ua nui la wātu, ara mō tō roe, ara mō tō takiwā. Ki kā, ki maia, ki manawa nui mai rā e koroe. Wea no, ko te ingoa te waia ke nei, ko te reka mauroa. Ara e āngai pūana tēnei ki te reo rangatira, ki te kaupapa e mō i o tia nei ko te au o te reo Māori. Tērā tētehi ui i ātatu ki te waka mairangi, ki te waka manawa, e ngā tauira kua te kauwiki te roa, e amo ake ana, e ako ana, e rapu ana i tō tātou reo. O ti anō rā Anei a Te Rauru Broughton pue me tēnei o ngā pūrongo. Mai rāno i te Ahu o Te Reo o Taranaki, whanganui me te Manu Arataki, i waka mai rangatia ngā tauira o te puna nei. Anei e aro pū ana tēnei pūrongo ki te rā waka nui ngā tauira reo Māori o te reka maurua. Ko te reka o te reo e maurua ana. Ko te kaupapa matu o tēnei rā, ko te whakanui, ko te whakamānawa i te reo Māori, o tira ko te whakamānawa i ngā tauira o te reka mauroa, kua whakapau kaha ki te ako i te reo Māori. Kaua i roto i te kau wiki mai anō i te timatanga o te hōtaka, engari i roto i te tau, nā te mea kua kotahi tau tēnei kaupapa e haere ana, e whā ngā terenga, engari koe nei te terenga tuatahi, kua āhei mātou ki te whakatū pōtaitanga, nā te mea, nā te kowheori, i mate ai mātou ki te whakahaere pōtaitanga i runga i te ipurangi. Nō reira he koanga ngākau tēnei rā, te tūtakitaki, te toro o te ringaringa ki te ringaringa, te pā o te ihu ki te ihu, te kite a te kanohi i te kanohi. Koe nei te wā tuatahi, ko whai wā mātou ki te hui, o tira ki te whakamānawa i ngā tauira, ko whakapau wera nei, ki te ako i te reo, hei oranga mō rātou me ā tātou tamariki roto i ngā kura. E waka mai rangatia ngā tauira o te puna nei, ko ia ko te kā ui kai ako kura, me o rātou wānau e ako pūnei i te reo Māori. This journey for me started being very anxious. As I went through it, it was quite overwhelming at times because the schoolwork, the homework, looking after my family, plus the vero of this journey and all, made it too overwhelming for me. But then, with the crew of Te Reo, that is you yourself, Aroha, Kingi, Manu Reva, Liz, and not forgetting Anei, everybody, they made it so wonderful. And whenever I asked for help, it was always there. So that was wonderful for me. My journey for this Te Reo Māori course was wonderful. When I began the journey, quite a lot of anxiety and a fear because I come from a different culture. I come from India and I know it is important and I have to do it because I work as a teacher in Taranaki. So it's very important that I learn this language. E nui tonu ngā taupā i tau ki te aroaro o tēnei tauira. Engari, nā tōna ka a ki te ako kua pakari aere aia ki te reo Māori. Hugely honoured. I think because of one of the things is because of my age that that they've been so gracious to me. All the kupenga have been so gracious to me and assisted me along the way. It's been wonderful. I've had knowledge of individual kupu, like this kupu and this kupu, but what Te Reko Maurua has done is given me the power to join all of those kupu together, not only to allow me to articulate those words, but to provide ngā rerenga which have a greater meaning, I guess, when put all together, and it's super powerful, super powerful.
Ko te ia o mana ki tētehi o ngā tairongo e papaki nei ki te wari o roto o Broughton, ko ia e maunu ai tana noo i te waka ako nei. Ei tā right, nā roto i tōna ako i te reo, kua o onu ake tāna titiro atu ki te reo Māori, me te ako i te reo Māori. Ko te tōia mai o koutou, o tātou ngā pūkenga. Koinei te wā tuatahi kua whai wā tātou ki a tātou, kātahi. Kārua koinei te wā tuatahi kua whai wā tātou ki a tātou tauira, ki a tātou kaiako o te reka mauroa. Ko te ingo o te kaupapa nei ko te reka mauroa. Nā kairaro te kaupapa nei i te maru o Te Ahu o te reo Māori. Ko taku hiahia kia mauroa, te reka o te reo. I roto i o tātou kura i wainganui i a tātou tamariki, nā te mea ko te oranga o te reo, kai roto i o tātou ringaringa, engari kai roto i ngā ringaringa o te anamata. Nō reira, koina ki au nei, taku hiahia mo te kaupapa. He pai te kōrero, he pai te mihi, he pai te tūmai ki konei me te kōrero Māori, tātou ki a tātou. Engari i te mutunga o te rā me kōrero Māori, me tautoko i ngā kaupapa Māori, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. Ko ngā ia e ai kia kiri o ngā mātanga o te kaupapa nei, ko ia koko i ngō tatu atu kia puawai, ngā kai aki e wakapuareare i te reka o te reo, kia mauro ai ki te unga tauira nei. Aroha Broughton pē, te reo o te uru. Koe no nā runga i tērā kātika kia rere atu rā ko te ngā kau me ona kupu kia kōtau e te unga ana e āta pakanga nei, e āta toe nei ki te ahu i tō tātou reo. Tēnā kōtau. Ko kōtau o ki tērā kano o mai hei puna, o te anō hei puna kōrero, hei kai oi i te waka o tō tātou reo, ara kia rauora mai ai tō tātou reo mo te ake tonu atu. Me te a kātika o ki mi atu ki ngā kai whakahaere o te reka mauroa, a tainua atu rā kia kōtau ki ngā kai whakaako. Ana kōtau rā e wāngai nei, e morimori nei, e poipoi ake nei i tō tātou reo ki te tini, ki te mano. Kata i te pai rawatu o te anō ka mutupea. Tēnei kaupapa are ka mauroa, kia mautonu ki te reka, kia roa tonu te tupu. Nā runga i tērā, anei rā te kupu o te uru, e mi i ake nei. Ko aku raukura, e raukura, he raukura. Wea no rā tērā oki tēti waiata i puta mai ai i te rōpū a pātea i te wā i a rātau, ana i ngā tau wātekau ki muri. Ko te waiata nei ko poi e ke, ko ia tērā. E wakamanawa nui ana ia poi e tēnei o ngā kaupapa te waiake nei. O tia no, e wakamanawa ana i ngā wakatupuranga o ngā kai waiata ana o te rōpū o pātea, mai tōna oroko tīmatanga, tainoa mai ki ngā uri mokopuna o te nāia nei rangi. Kāti, kia wiwa atu rā o tātou mata, me te mātakitaki ake ki tēnei o ngā pūrongo. Kei pātea te manu ti waiwaka e porotaka ana ki te taa me tāna poi e. E tako atu tōna tangi kia kotahi atu ngā wānau maa ki runga i te marae o Pariroa, ki te waka nui i ngā waiata o te ware karioi o pātea, ki te kaupapa o e puna waiora mo aku raukura. E aruru tonu ana te iarere o ngā waiata e. E karea mau kupu, I kia ana te Pākehā, magnificent, really nice, very good and all that. But I roto I te ao Māori, hei aha tēnā. Nā te ngākau I kōrero, nā te ngākau I tangi, nā te ngākau I mene. Ko ngā mokopuna mea rātau ake kapa aka ko te iti kaurangi, te rōpū manutaki, te tū te mataora, te tini o re ua, ngā tika ungunuki ere taunga, ngā waiotanga, Aotearoa nui, rātau ko Pātea Māori Club, me e te I atu, I oki atu ki te kāinga ki te ako I ngā waiata o te ware karioi o Pātea, ko te ngā kaumene e are ana a maruera I te ki te ngātu. I think for the teaching when nothing's taught us
starting from the Methodist, as a Methodist, Pakihi Methodist Māori club, and then coming into Delvania's time, I think it was really great, even right up until now, that seeing our young ones, our other teams that perform, and using the same way as us, it's been really great. Taku manawa he nui tēnei mō mātou katoa, mō te roto, o pāte. Ka tere o ki ngā māara ki ngā mātua katoa nā rātau I raumanaki I te kaupapa, ko ia konapi wāka rāua ko Maui Prime, ngā manutaki I a ta mai muatia te unga nei, I kaka ana te ngā kaua maruera, ki te wānga I te unga, kua tae mai nei. It made me feel proud to be standing there and showing them how we went through this this waiata with Dalvanias and to me, all our others at Sam Prime, all our tutors that have gone, and Dean Kershaw. So I feel so proud and humble to actually get up and perform in front of them and show them what we went through and what a puie is all about. E ai kia maruera ko ngā rongo o wakaiti, opo o kēreru I taro nui atu I ai e waiatana ki ana mokopuna. Ei tāna, ko te waka atu I te tūturutanga o poie, tāna e wai nei. He miharo. Hari kua katoa I roto I au te kite I ngā uri, o tēnei marae, o tēnei rohe, e haere mai hoki ana a rātau hoa, hei tautoko I tēnei pō whakanui, I te hari huri tau o pui I tēnei pō. Ei tā Kershaw e ari kua nā roto I te kōkiri ngātai o ngā mōre ukai waiata o poie ki te marae o Parirua, ki te wakamānawa, I te uri tau o tēnei poirongo nui. I think it's really fantastic. It's brought everything really lovely. Even to hear, when we first started doing learning the poie, and still going now, it's been really, really wonderful. I'm proud. I'm really proud to be one of those members, original members of this waiata. It's come a long way. And 40 years, long time, and I still do it, and I still, the hui, if any huis back home, back here with the pā, I still come home from Palms North if they need it to perform, and always 4 years, always the last. It's Noi's vision, that's what she wanted for the rangatahi to continue this, to listen to the reo Māori waiata rather than tauiwi. So I always think of her when I see our tamariki, our mokopuna doing poie. Ko te puna waiora o te ware aka o Pātea, e o rāna, e o nā raukura. Aroha Broughton pui, Te Reo o te uru. Ka tika kia pēnei e kura mai aroa. Kia rātau kua nui ki te pō. Ara ngā pou o tēnei o ngā kapa aka I te wai aratau. O tia no I ui tū te ui ki Pariroa o roto ana mai o Ngāti Ruanui a Pokiwa ki te mātonga o Taranaki. E kura mai aroa. Kia o rātau nei mātua o tia no te unga nā rātau I para te uarai, kia wererei mai ai ko tēnei o ngā kapa. Engari tēnei rā e ki te akena nā tātau I roto I tēnei pūrongo te ngātai, te piritai, o ngā raukura o te maunga tītoea, me ngā piringa wanaunga. Ara I ngātai atu ki te waiata I ngā waiata, ki te wakamanawa aere I te pūtake o te kaupapa, I te itotanu o te kaupapa, ko ia tēnei, te miaro mai o tēnei o ngā uiuinga. Te ki te ake rai te tini, te mano o rātau, e tonu nei, e kawe tonu nei I te hoe, ka kōkiri tia, ka kōkiri tia.
tēnā rawa atu koutou e te wānau, tēnā koutou I tō koutou māia, ara ki te mau tonu ki ngā taonga wakamirimiri a o koutou mātua, ki ngā mātua e ora tonu nei I tēnei wā, tēnā koutou e wakaruru hau nei, ia tātou nei tamariki. Te rawe o ki o ngā mai, kei konei a ngā wiki e tūngau atu nei. Ko ia tēnā ko a tātou nei pūrongo e wā, I puta mai te reo tauru. Ki ngā kai e tuku kōrero mai, mauri ora kia kōtau. O te anō kia kōtau, te unga e taunaki mai nei, e tautoko mai nei, o te anō e manaki mai nei I te reo tauru, tēnā kōtau. Ki ka atonu ki te mātakitaki me te toa kōrero mai ki te reo tauru me te kupu o tauru. Anei ngā ware, te korima ko Taranaki e mi I kawaki nei kia kōtau, te ware o te rewirirangi o Wanganui e mi I kawaki nei kia kōtau, te ware o te rewirirangi o Rangitāne e mi I ake nei kia kōtau. Ko aua no tēnei ko Rauru Broughton e taki mi I ake ana ki te nui tangata. Te mā Ngāi Tahu, tēnā kōtau I tō kōtau nei koro ai, waka a uru mai. O te anō kia tau ngā manakitanga ki runga I a tātou katoa, ngā manakitanga e te iwi e, pai Māori nei.